العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo yettude allahu subhanahu wa ta'ala on ko kanko ɓuri handude e ko yetta kon fuu, ko waɗani en kon en wawa andugol ko jelu. Yo Allah waɗu e yettoɓe nemaji makko harana en yeddoɓe nemaji makko. Allah subhanahu wa ta'ala o yeeti en ka nder deftere makko, himo yiɗi noneji e yimɓe jeetato ɓe o yiɗi ɓen o inni ɓeeɗo kala siforɓe ɗi sifaji ko ɓeeɗo sifori o inni min Allah miɗo yiɗi on. Jon noon kala faalaɗo yo Allah ho yiɗumo yo eto o tawe ɗi noneji jeetati ɗo fow ma ɗum gotum e majji. Allah inni ka Qur'an, inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah no yiɗi ɓe moƴƴinayɓe golle. Sa moƴƴini gollal ma hakkunde ma an e Allah, ma hakkunde ma an e yimɓe ɓen, Allah no yiɗuma. O inni inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah kan no yiɗi ɓen tuuboɓe. Kala tuubowo astaghfirullah wa atubu ilayhi, o duumo e muɗum sono be sono, Allah inni wo kankadi himo yiɗuma. On ɗo woni ɗiɗo. Tataɓon Allah inni inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah no yiɗi ɓen laaɓoɓe, wondugol e salligi, duumo wonda e salligi, laaɓa kadi e ɓandu muɗum. Tati, Allah on inni kadi himo inna Allah yuhibbu almutawakkilin. Himo yiɗi kadi ɓe yongitorayɓe makko, hoolorayɓe mo kanko tun, yahata batini, waɗata hay e hunde, hooloro kanko, kala ko heɓuma haraɗa hoorori Allah subhanahu wa ta'ala. Allah no yiɗi ɓeɗo kadi. Mo yiɗi njowaɓo on, inna Allah yuhibbu sabirin. Allah kadi no yiɗi ɓe muññiɓe. Muñal non Allah ko okkata ɗum ɗo wo ko neɗɗo mo yiɗi, ko seede on addi ɗo inna Allah yuhibbu sabirin. Jeegaɓonɓe Allah yiɗi ɓen o inni inna Allah yuhibbul muqsitin. Himo yiɗi ɓen nunɗoɓe wowlayɓe hakkunde muɗum e Allah, ko satti wo ko satti. Si ɗum ɗon feƴƴi, jeeɗɗaɓon o inni inna Allah yuhibbul muttaqin. Himo yiɗi kadi ɓen huloɓe mo kadi, harana goɗɗo goɓe hulata, ko kanko Allah woni ko ɓe hulata. Allah o inni himo yiɗi ɓeɗo. O sakkitori jeetataɓonɓe o yiɗi ɓen inna Allah yuhibbul mutasaddiqin. Allah no yiɗi ɓen ittayɓe sadaka kene e gundo, hara ñaamo wawari andugol ko nanogo wawari andugol ko ñaamo ngon okkitiri. O sakkitiri ɗum ɗo o wini wasa yajzillahu shakirin. Allahu on yoɓay ɓe yettoɓe nemaji makko ɗin, harana ɓe yeddoɓe mo. Yo Allah waɗu e yettoɓe mo. Ɓawo ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, hiɗen wasodira en fuu meɗen duumagol e jangugol alqur'an. Qur'an, kala duumiɗo e qur'ana o tedday, kala woɗɗitiɗo qur'an o jasay, kala faalaɗo teddungal adna e laakara yo humodir e qur'an. Dalil meɗen e muɗum, o karamokojo ɗo wi wo nazala jibril bil qur'anil karim fa asbaha afdalul malaika. Jibril nde Allah jonnuno o mission ɗo, o ƴetti o jonnimo, o tippini o qur'ana ɗo, Allah waɗi jibril kanko ɓuri teddugol e malaika ɓen fop. Ɗiɗi, ɓe inni wo nazala alqur'an ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sara sayyidul khalq. Qur'ana on kay tippina e muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, o woni ko kanko woni koho ɓurɗo teddude e ko taga kon fop, sabu qur'an. ɓe ini wo jaa alqur'an ila muhammadin sallallahu ila ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa asbahat khayru umma. Qur'an on ga tippina e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, mofte muhammadu ɗen ɓuri wonɗe ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin fof ko yaltinana yimɓe ɓen. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sabu on ɗum argol muhammadu e mofte mum, tippagol qur'ana kadi e mofte muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ceernojon o wi kadi nazala alqur'an fi shahri ramadan.
qur'ana on tippi e lewru suumaye fa asbaha khayru shuhurin lewru suumaye ndu woni ɓurndu moƴƴude e lebbi ɗin fappu hande kadi no wodi karama koɓe goo ɓeynata ramadan ko ɓenta ko shahrul qur'an lewru alqur'an sabu honɗum ko tippina e mayru ko wa akhiran sakkitode on wo nazala alqur'anu fi laylati alqadr fa asbahat khayrun min alfi shahr qur'ana on tippina kadi e nder jemma laylatul qadri on jemma ɗon o woni tawi himo ɓuri e moƴƴude e di lebbi wulure ɗi jogaki laylatul qadr yo toro allah subhanahu wa ta'ala on yo allah humindiɗen enen e alqur'an waɗa en jangoɓe qur'an hara kene e gundo ya rabbal alamin ɓawo ɗum ɗo inchallahu ɗen juulay muhammadu sallllahu alayhi wa sallam on mo anduɗen kanko ɓuri moƴƴude e tagefo ngon fof wano yiruɗen ɗo ni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓe sifaɓe ɗo jeetato ɓe allahu yiɗi o inni himo marani ɓe aljanna wiyeteɗo jannatul firdaus on jannatul firdaus ɗon ko on ɗon ɓuri towugol e aljannaji ɗin fof yo allah okku en on ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki iza sa'altumullaha aljanna fas'aluhu alfirdausi l a'la wosi tawi on toroto yo allah okku on aljanna tore allah yo allah okku on aljanna wiyeteɗon firdaus on firdaus ɗon canɗi aljanna ɗin fof ko ɗon woni ko ɗi tubbi on aljanna ɗon ko sengo ɗon ɗon woni ko wiyete kon maqamul mahmud nokku tawata haramo be hino faalamo nelaɗo sallallah alih w sallam maaki noon miɗo faala min muhammad hara ko min wonoyi on place ɗo yewmal qiyama ɓe maaki honnum kala toraniɗo lay yo allah okkan on place ɗon min kadi mi tefanoyeymo yewmal qiyama ko ɗum si tawi gaynama noddinede ni du'a mo jangeten ɗon on allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila ko kanko non waddarajata arrafi'ata alaliya wab'asu maqama mahmud haray ko on woni ko faanda ɗon yo allah okkon nelaɗo sallallah alih wa sallam enen kadi allah yo nefa nelaɗo tefano en yewmal qiyama jon noon ko hombo heɓoyta o firdausil ala ɗo ko noneji yimɓe tato heɓoyta oɗo go o arano on ko liman atabal kalam ko neɗɗo wowlayɗo konngol moƴƴol ma o fanka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala e mon laatiɗo hino gomɗini allah gomɗini yalane dargal ma ya immito yo wowlu ko moƴƴi si wona ɗum haray ko yo fanko allah ini ka qur'an makko wa qulu linnasi husna wowlane yimɓe ɓen na julɓe ɓen ma gomɗi men ton wa qulu linnasi wowlane yimɓe ɓen husna ko moƴƴi sa wolantaɓe ko moƴƴi haray koye on tigi fanko oɗo no tawa e heɓo yeyɓe o janna wiyeteɗo firdausil ala ɗiɗaɓo on e heɓo yeyɓe ɗon kadi ko hombo ko man at'amat ta'am ko on ñamminayɗo ñamete ittayɗo sadaka ñamete ittayɗo sadaka ndiyan haray machallah yoni sa rewdi ka dambuga ka juulirde meɗen leyga alhamdulillah a tawa paqueji tamaro hino jooɗi ndiyan hara hino jooɗi yo allah yoɓu wonɓe addude ɓen ko ɓuri moƴƴude e joddi hara inchallahu hawnake no gasa yontere hande ma yontere hande ɗiɗi en taway toon kay paanije maaro ɗen hara na tamaro on tun inchallah yo allah newnu ɗum noon kadi biisnillah ka tamaro on e ndiyan ɗan watti argol ɗon ɗumɗa kadi aru e joni biisnillah ɓay ko allah ini ko kulu washrabu ko ñaame yaron haray jama o weltanama yo allah okkoy on jannatul firdausil ala sabu ɗi nafakkaji ko wona addere ɗo jama on naftora ñaama itta heege si ɗum ɗon feƴƴi tammo on heɓo yeyɗo jannatul firdausil ala ko hombo wa man salla billayli wannasu niyam on immotoɗo jemma naafa fewno ka fof ɗaani ɗon hara foppo hino ɗaani immoɗa fewno ɗon surtout fewno ka ɓuuɓol ngol woni ɗon salligo ha moƴƴa heɓana allah hay so tawi ko darɗe ɗiɗi oɗo allah naadoyemo aljanna hara jamma on fof hino wedditi ko ɓeɗo allah marani firdausil ala yo allah waɗu en e maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko nde yiiloto hande o ɓawo mu gaddima ɗo koko fewndi o yewtete fi muɗum fewnɗo ko fewndi ko fi nde nawnare arde wiyetede coronavirus en toro allah yo allah dandu en nde nawnare ɗo siga ɗe arino na ko juhini wonande kala julɗo anduɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe yettuno en fi muɗum
ko adi duuɓi wulure e temeɗɗe nayi siga ɗum ɗo ɗum hana hulɓingol julɗo ɗum hala maƴingol julɗo inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum si allah yiɗi yimɓe o jarribotoɓe enen fewno ɗo en ƴettata kafaji hen wartidiroygol kono mo addani en dambuɗe goo ka goɗɗo maayi hara ko yanɗo shahid maygol ngol wona probléme ko honɗum woni ko hulɓini kon ko tawoyte kon sina ɗum maygol wona probléme ɓay kanko be maaye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon hiɓe hewno toragol du'a on du'a himo yaadi e koko fewndi fewno ɗo hiɓe makayno allahumma inni a'udhu bika min albarasi wal jununi wal juzami maɗum wal jizam wa min sayyi al asqam o du'a ɗo fuu hino natori ton kala nawnar ko ɓenta amradun fattaka nawnaji halkayɗe sifa koko fewndi fewndo ɗo ni ko o du'a nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hewno torragol yo allah hon danduɓe enen kadi ɗen hani duumagol e o du'a ɗo moƴƴina anni e ma on moƴƴina golle maɗen si tawi non joni allah jarriborima yo allah dandu si a jarriborima nde heɓima ko ya tabitu wona ya hulu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki hiɓe kontito yimɓe ndan si allah ƴettitima e nder ɓen non hara ko a gomɗinɗo haray hiɗa konta e yanɓe shahidi ɓe jeeɗɗo ma ɓe jeetato no tawa e muɗum si tawi tremblement de terre waɗi foppo mayi sa lutti e nder muɗum hara ko a gomɗa konta e yanɓe shahidi maɗum si inondation waɗi ndiyan ari hande kadi naɓi fou siga ko yinoɗen konko feƴƴunoɗo waasi ɗo kon hara ko a gomɗinɗo harayɗa konta e maɓɓe maɗum hande kadi si yiite goɗɗo lutti kadi e yiite hara ko julɗo karamo ko ɓen no kontimo e maɓɓe ma hara ko sonnajo jombaɗo dewgal sunna e farilla o lutta kadi e jibingol karamo ko ɓen no konti on non kadi ko yanɗo shahid maɗum goɗɗo nawni nawnare musuredu siga nawnare go no arno ka meɗen ko wiyete kon choléra e ko nanditata e sifa muɗum on tigi lutti e muɗum hara ko o gomɗinɗo haw harayɗa konta kadi e yanɓe ɓen shahid maɗum si goɗɗo immanike jawdi ma ndin a dartike mo ɓayɗa hani dartagol a lutti e nder muɗum harayɗa konta e yanɓe shahid si goɗɗo immanike ɓeygure ma nden waɗugol ɓe ko boni wirtama hersina ɓe yeeso maɓɓe a dartike ari luttugol e muɗum haray oɗo kay no konta e yanɓe shahid ɓen si goɗɗo immanike leydi ma ndin kadi e hoore tooñe o bagike leydi ma ndin on dartike a lutti e muɗum o harayɗa tawa e yanɓe shahidi ɓen kadi haray ɗum ɗo fof no ko clotirata ɗum ɗo si goɗɗo immanike diina ma kan ko annduɗa kon ko fi ɗum ɗo woni ko tagiraɗa a dartike a lutti e muɗum haray ɓeeɗo ko jeeyaɓe e yanɓe shahidi yon noon nde nawnare ko ari fewn ɗo koyo on tigi toro janga o du'a ɗo ka sujudu muɗum no waɗa du'a on kadi ka safi e witre kadi immo jemma kadi naafa toro allah hande ni so ndaari wanwa saudi sa ino image on ɗon hanki e hekki hanki a taway tigi tigi on bani adama no hani hulugol o wiyeteɗo allah a ndaara e nder kaaba on foppo hino laaɓi pos hay hunde ala to ɗum ɗo fof ko honɗum ko kulol nde nawnare ɗo kulol ko wiyete ko mayde mo be falaka e hille ko wiyete almawtu ko babun kullu zi nafsin dakhilu mayde nen ko baafal kala jooma wonki ko pellet be o naatira ɗon ko honde tuma non on tigi natata ɗon ko honno naatirta ɗum ɗon ko andi o ko allahu subhanahu wa taala jonno nini hewti leydi ga wonɗen ɗo ko ɗum hanɗa ko toragol allah yo allah on tabintine o ƴettama kadi e hoore kadi e iman on tigi hebbina wiwgol allahumma arzuqni husnal khatima allah mi torike ma okkam battane moƴƴo hebbina jangugol o du'a ɗo allahumma inni a'udhu bika min albarasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam haray fof natori ɗon e kala ko yowodiri e nawnaje ko wiyete ko nawnaje bonɗe nawnaje hulɓiniɗe yo allahu reenu en ayna en danda en kadi dandana en yerunɓe nangi ɓe yo allahu dikkinɓe ya rabbal alamin si ɗum ɗon feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe jannuno en kadi du'a ko ɓooyi
no gasa en fu hiɗen waɗa mogoy ɓay himo tawa himo ka deftere hisnil muslim du'a on kadi himo ka azkaru sabahi wal masa du'aji jangete ɗin bimbi jange kikiɗe kono a jangay du'a on noon feƴƴa ɗon a wattanta hakkille makko kono kankadi ko ɗum ɗo tigi tigi on nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗirnomo o andi hiɓe inni wo ala wo e moƴƴere hum naɓay kun en aljanna sina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yetuno en fi makkum ado ɓe fatade ala wo e bone hum naɓay kun e yiite sina nelaɗo sallam rentinno en e makkum ko adi ɓe fatade yo Allah ɓeydan ɓe jamɓe kisiye bani adama fof julɗo si weeti bimɓe a salmini subaka a gayni wadde zicre on a wirdike ha a gayni jangude laabi tati bismillahi llazi la yadurru masmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim o duwa ɗo ɓuyno hunjimo kono ko leer makko on sele bommo man no ɓe wirata non kankari ko sa'i makko onni siɗa waddemo hari ko ya ɓeydu siɗa waddemo hari a wattana hakkil joni ko ya wattan hakkil makko moƴƴa e makko bismillahi ko inde Allah mi fuɗɗori o bimbi an ɗo inde Allah allazi on allahjo mo anduɗen taguɗo kammoli tagi leyɗele tagi ko taga kon fof wara kadi fop o haton jina hay goto e meɗen fop no haton jine makko la yadurru wawata lorrugol hay e hunde naka kammo wonaka leydi ma'a ismihi wondude e inde makko nden nde mi fuɗɗori ɗo nden shay'un hunde kun janɗi kun fanɗi fil ardi wonaka leydi ɗo wala fis samai wonaka kammo wa huwa samiu kanko woni nanowo torare toriɗo on al alimu anduɗo kadi ko toriɗo woni ko faala torare toriɗo on Allah nani ɗum ɗon anduɗo ko faalɗa kon ko yo Allah on dande kala nawnaje e probléme ji o duwa ɗo on ti waɗamo laabiji tati sa salmini subaka ha gayni zicre ji ɗin fof si waɗamo do almuhimu adonage ngen fuɗude si woni ha kikiɗe kadi a salmini alansara ɗon kadi nage ngen mutoygol waɗamo kadi laabi tati ɗum ɗo si Allah ari ƴettitugol ma e nder muɗum nde woni sabu a ƴettitama e nder muɗum haray yurja minhu khayr haray ɗa jortana tigi tigi on ko moƴƴi sa tabiti e hoore ɗum ɗo yo Allah okku e battane moƴƴo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين متورك الله سبحانه وتعالى يلا دون دان إمور دي كلا نوناجي بونده جوني نون ko wiyete kon alqada wal qadar ko Allah ho nyaawi kon e ko o hoddiri kon no wodi di piiji di Allah ho nyaawi hay goto andadi si wana kanko o wandi no wodi hadisi ko kadela sallallahu maki wo kala faalaado yo Allah ho beydam mo balde makko den yo heew jokkugol en nan o diggana nene e baba o itta sadaka ari e qissa ko qissa wiyete bayna hadis no wawa sellugol no wawa ronkugol sellugol kono hino wawa wonde ibra fewndo annabi Dawud alayhi salam kaduɗal makko tawi suka no ɗon jogiiɗo telen wanowa duuɓi noogay nde suka tinniɗo malakul mawti on ari ka annabi Dawud o innimo ka raɓɓinɗingol qissa on ayi suka ma kaarijo ɓurɗo wakkilade on kaduɗal ko balɗe 6 balɗe 10 luttanimo haray o maayi annabi Dawud nde ari jannugol wo ndaara o wattana hakkil moƴƴa e makko himo andi pellete ko balɗe 10 kono wata wolande oya wonoyi ha o sagata ɗo o luttiri wanowa balɗe 2 himo feƴƴa ka hoore laawol yawgol ka karamo ko makko jangugoygol o ari o tawi miskin ka hoore laawol no fonti jungo mum humo inna fi sabilillah par ce que goɗɗo joni mbi ka mum rewra bara ban ɗo goɗɗo no fonti jungo inna fi sabilillah miskin on inni wo atini min malillahi allazi atak mi torike ma okkoran
e ndi jawdi ndi Allah subhanahu wa ta'ala okkorma ndi o jonnuma ni ƴettuɗon seeɗa jonnala sagata on o ƴetti jungo makko ngon o wuki ka jiifa o yaltini ƴetten wana wa 6 euro ma 5 euro no famora dinarji 6 o jonni o miskin on toranimo du'awuji 2 o ini goo atala Allahu umrak mi toriki Allah yo Allah juuti balɗe ma do alabaɗo wo ɗiɗi on wo yo Allah hoɗindinoye kadi e Dawudu alayhi salam ka aljanna ɓay annabajo ngan ko pellete nato yo Allah hoɗindinoye an e makko oya inni amin feƴƴi yehoy ha lutti ñallal yehoy ha balɗe ɗen timmi annabi Dawuda yi oya o ma yaari balɗe 6 feƴƴi e hoore ko malakul mawti on happannomo kon ñande balɗe ɗen timmuno malakul mawti on landi Allah o inni ene Allah a innanno ko balɗe 10 timminon hande a innari yomi ittu wonki makko ko fi honno Allah inni malakul mawt a nanari a yi'ari ko jiyaɗo on waɗi kon o ƴetti jawdi ndi mi jonnimo ndin o okki miskino on malakul mawt inni mi yi'i wo ko honnum miskino wi'uno wo ko wi'uno koye Allah pooɗu balɗe maɗen wo yo Allah hoɗindinoymo kadi e Dawuda ka nder aljanna o inni wo sabu ko itti o mbuuɗi 6 ɗon kon mbuuɗi 6 sadaka o jonni o miskin jiyaɗo Allah Allah inni ko mi winduno ko mi monti mi ɓeydanimo duuɓi 60 e hoore nogayɗi o joginoɗi sabu hon ɗum mbuuɗi 6 Allah ɓeydanimo duuɓi 60 ittugol sadaka jonna miskin Allah nelaɗo sa sallam ɓe maki man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama kala ittanɗo julɗo sattende Allah ittanaymo sattende adna ittanoyoma kadi sattende yawmal qiyama wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah kala surruɗo julɗo adna ɗo Allah surrete adna o surroyama lakara yo Allah ittan en sattendeji surra en fi dunya wal akhirah joni noon ko ɓeddani o qissa ɗo ko alqada'u wal qadar nde nawnare fewndiɗe ɗo noon na ya esew imanu ma on e nde nawnare l'islamu jaɓa karamo ko ɓen ɓe wi si a nani nde nawnare ɗo hino e nokkel kaari leydi kaariri sellantama ka yaha ton wala tulqu bi aydikum ila tahaluka wata ƴettu hoore ma naɓa e ko halkata andi hino ton an on l'islamu jaɓanama ya yahu si tawi non nde naati nde tawima ton l'islamu kadi jaɓanama kadi ya yaltu haray ko ya wonu ton ha iwa few si yalta ko ɗum ɗo l'islamu o wi na yon tigi ndu joni ko Allah hoddiri wo ko ɗum ɗon ko Allah hoddiri haray tigi tigi on nawnare nden ko Allah hoddiri kadi ko nde natata hari a ala ton wata ƴettu hoore ma naɓa ton iman o wona ɗum wi wona ya accu ha tuma nde talis no feƴƴa ɗo TGV wingi inda goɗɗo tigi tigi on si balɗe ma ko lannari o mayata yaha daroɗa yeeso maggal la ɗum ɗon sellata ɗo andi qissa omen heewi wowlde ɗo fewndo Seydina Umar oya yarunoɗo beere on o yari beere Seydina Umar yini men ko fi hon ɗum yaranɗa beere o inni Allah hoddiri hari pellete ko ɓe mi yara beere par ce que kala ko waɗi haray koye goddori e Allah Seydina Umar uggini ha tawi alaka feƴƴa ko o wowli kon Seydina Umar ko joginoɗo hikma faamu o inni sahaba ɓen piyanelan o patawol 80 ku wuuri maayi sofinemo ɗum ɓe faccinimo patawol 80 ɓay oya hetti hakkil o inni Umar ko honto tippuɗa e qur'ana ma hadis ha piiɗo alan ɗum ɗo Seydina Umar inni min kadi Allah hoddirino mi piyete woni 00 hande kadi kono Seydina Umar kanko ko honto ƴetti on qiyas ɗon si goɗɗo yari beere o perda ile hakkil so perdi hakkil o tuumay goɗɗo kala neɗɗo tuumuɗo goɗɗo mara dalil ko patawol 80 o waɗete ndaare hakkunde aden e sonnajo mum sa kuulike ɓeygu ma ha fimo wowli e téléphone ma himo yaltini ɓoyi ma nana himo wewtida e goɗɗo tuumiramo jina hara mara seede ɓe nayo ko Allah ini ko fajliduhu 80 jalda patawol 80 fiwata fillo amara seede ɓe nayo a memi ndimo makko ngun ko ɗum ɗo haray woni ko fayima
joni noon nde nawnarɗo kala ka annduɗa nde naati siɗo yilto ko ya yilto hatuma annduɗa nde yalti si tawi nde tawima e nokku hiɗa nder ton ko ya tabita ɗon hakkuma kadi iwi ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i en kon ko ɗum ɗo karama ko ɓen fotti e muɗum mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala noon nawnuɓe fof yo Allah o sellimɓe ɓe nawnaɓe yo Allah on danduɓe ɓaw ɗum ɗo fof sonja e ande e mapundeji ko woni ka leydi meɗen lagine kon ko wawi en ittande ɗum wo ko Allah o yoni ittowo yo Allah ittan en hara kono yawiro ni wori ya rabbal alamin waraɓe yo Allah waɗɓe yanɓe shahide barminaɓe yo Allah on sellimɓe bonnanaɓe yo Allah on luntinanɓe jogaɓe yo Allah on jonitu en ɓe hawraka e mum ɗo yo Allah ɓeynuɓe wadde hijabu e maɓɓe yo Allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan ka meɗen yo Allah dande en ala en wawata e jogede yo Allah dandu en shirka ngol mo hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirka ngol mo hara en anda yo Allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen yaafo kala mo mawɗo mum faati yeru lottuɓe huure gurname yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe yo Allah wornan en zurriyaji men ɗi waɗa barki e majji kala ka julɗo jogui ande yo Allah ittanmo kala marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe kala ka julɗo nawni yo Allah on sellinmo fayɓe ɓe yo Allah on fewnuɓe ɓe maraɓe yo Allah on okkorɓe rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin